عدنان مراد مافناس و سیاست مدار بخ خلق عفرینیش نزیک و آگاداری روشه الاستودیو میوان منکک عدنان بخیر هاتی دست بی که حس کرد بزنم جبهه شرقی کینه رئیس السلام اشترى واجتمع تماشاوان و گهدار رودا ورا و رودا و هر خدمتی خلق عفرینی که و همی کردستانه راستی احرار الشرقية هو برانية وان يه ديرزورنا ويه راقنا حمي ديرزور وراقنا فوانا وقتی دست بی که دا چون عفرین وک انتقام کردا چون عفرین بر تدی انو کرد چون راقه و چون دیره و واکرنا اوجی انتقام چونه یعنی و تهمه کردا جی جاهزه کدا هره گناه نظام دا جوابی آوانا اجا حجتا وانا تب اداره برای کار دکر هر یک یعنی ای تهمه غیری بیتنا يعني حبسة عفرين الراعين الكل تجنا تشتي دزيل سر كرداتنا كرد دزيل نوكن حمي تهمت بإدارة برر ذكر علما بخا أحرار الشرقية وانا قالنا داعش بنجي أمن سوري بين مخابرات سوري بين جندرمه يعني عسكري سوري بين جيش سوري بين اللي كود مينن اف تشك دارين وانا لبي مسك دمينن تدي او شهيدات نوروز كرنجي دستي وان بين لبي جندريسي ولبي ميدان دمينان ومعبر حمام بداسوان دوبي فالبيتوليه وكأنه تركيا خواست عفرينجي دسراتي عفرين التسليمي يد نزيكي خابكي وك ايه سلطان مراد بنوبي عمشات وحمزات وانا حردي برانيا يعني تركمان قياده وان تركمان درن وانا لنزيك تركيا وبرباش بتركيا راكارد كنت دي شاندن ليبيا شاندن نيجر شاندن آذربایجان يعني وانا خدمتي تركيا كنت خازن دسراتي عفرين تسليم وان بكن فإل هم بروان بلكي در كتابر تدي جبهة الشامية بدر خصن جعفريني دبش رانا الشرقية أب قوات هيا ويجي درخن الشرقية جي ناخذ در كبج بر جمونا عفرين دبينن جنات دبينن حر تشتك بداس وان يعني ما بين عرضا وخانية تشتي بداس شرقية بود 467 پارچه بینای در به دست بین لندر عفرینی فوانا ایرو اکه در کبن ناخوزن در کبن ورن سر کعنیه برای حاضر هاتی دزین یعنی سر کعنیه تشتی دان نمایی ولا گریس پی برای دزینه تش وان را نمایی ورن ببن فاجبر وين ناخوزن در کبن اجار قد خوزن اکه در کبن جین دخوزن و تشتی بفروشن بکن پرا دبن تهدید دا يعني حتى ممكن بفروشن جروب كبچوك فتركيا دخوزه وقتها هو بقوات در كبه يد بچوك جي يعني اعلان كان ام تابعي فلاني تابعي عمشات يعني كاسي جروبي بچوك تخازن تنبكن دنابا هو هرب خوب حلن يعني هرب خوب حلن بين انبع عمشاتره او انبع حمزاتره اف جروب قالك مازنا في شرقيه كاك قواتو السيبي دعفرين ده يعني بشتي حمزات وعمشات هو بقوات بيدن حمي بتشوكن وقاص جندك بداستوية وك أحرار الشام دسيجون بداستوية يعني بتشوكن بس يب قوات شرقية بي وتدي يعني أفي بتشن يعني تدي بري چند روزان شرنا بروانو وجروب دندا تشيبو حمزات هاو شرط شيبي السر مولو ملكي كردوبي هر یک دخوزه دسالتا خوزه ده بكي تركي تي فكري دخوزه ناخوزه حمشات وحمزات بشكن دخوزه شرقية بكي يعني الشركي بتجوك جخورة شيكرن جبر ببي حنجات ديالا الشرقية در كبن هرم كل بشتا شرقية يعني كي آلي كرة شرقية دكا الشرقية دست بي كبري تركيا أولا يعني بشتفونيا وان دكر تركيا بشتفونيا جروبيت تشاكدور جيو دكر نبس ايوانو يد دي علاقاتي الشرقية بأوي روجيها بجولاني روجيها بي بأحرار الشام يعني بهيئة الشرعية روجيها بس لبي دوية عمشاتا خاقاند هيئة شرعية بسرقوفك شاندن يعني تركيا دبن را ما بين جولاني وعمشاتا خوشكر جبروي ايكي شرقية بدن عليك بدن باش از ورم سر مجارك دن اوجي قال لك جرينجا مثلا هجمارك مازنج خلكي ما يعرفني كوش بربون كاك عدنان مثلا بش هری مزن لشعبا هاتنا بجي كرن یا جي مجبوري البي داريمان بشك هاتنا كوباني انا هاتنا هريما جزيري وبشك جي هاتنا فيدريل باش لكرساني دمينه روشوان لكوباني ولا هريما جزيرة شوايا والله يعني ام بين باش نباش يعني شو نباشه اولا مسألة مع عفريني وخلك عفريني دبي كافرج جيخ ولا بي سفك دبي
يعني وقتات النال سر جوار خوبه قيمته تجي كم دبي ل معاناة كدبينن معاناة خود شيء وقتی چل جایفرین تین ایک درباز هریم به زیارتی ورن آستنگی تین چه کرن یعنی لازم یاردم کن بوان را اوانا درباز بنورن زیارتی که بکن و بگرن آستنگی الجزیره تین چه کرن یعنی حتی یعنی کرد که شهوا ایک زیارت که وره بدره چیچک آستنگی تین چه کن علما یعنی گور آخفتنه بجزیره رو کن در کنه وک انو ما رابطه جو خلقی عفرین رو چه کری او رابطه کار خدمت خلقی عفرین ببینه ل بوا کاری تماما نکنه رابع آستنگی جراته چه کرن ام بهوینه یعنی اداره ذاتی انو و آستنگناش پیش رابطه را که او پیش خلقی عفرینه یعنی یک عفرینه ایرو تیوه داره تادی چقا مصرف دکه در که حتی کانه وره خو بگینه جزیره وره سردانا بر بکه موافقه خو و راحتش خو و تمام ای آستنگی چه کن 15 رو 20 رو جزیره ببینه سر مال خلقه يعني سر جنبي يعني ميفان داري وقت ميفان روك ضد هذه جراند به يعني ام بهيفين الجزيره اداره ذاتي بوان رو آلی کار به وانجی در باز که هر لوی درجه یعنی تدی دستاراتا به درجه یعنی تدی یک بزیارته آنها مروفن من هن لوی درجه نه مهکل دورن دبی در کبن هرم یعنی تمدید نمایی یعنی ام بهیویج حکمته برزی کسی جایترینه ته دگینه به داره وقام مصرف و تعب و جفا دبینه حتی در باز برده به مهک و درکبه هره يعني مجبور دركبه طبعا ام فيزا بركو فيزا مجبور مهكي دست تمام يعني ام رئيس حرمات يسير اي دولات بي يعني تكد بيت يسيرون بالتزام كي وبي بقري وحرمته جربك رئيس حرمات يسيرون بس دبي يعني وضعك بنرن خلكي عفريني يعني وضعك روشك خراب ده استثناء كي جرا تشيكن تشتكي بدني يعني هو دفر كونه بدم هو بم يعني ما هو كي كونه بتمديد كي ودار كبه هره يعني تشيك جافوي خوبك تشيك مصرفي كريه بك اي تي في درجه حصرا يعني ياك هنجره الجزيره دبن والله تكهاره اقليم كردستان وتكجوي داره باز درب برا درب نو ازونم جبه داره هن دارن اوروبا دارن تركيا دارن يعفرين ايك اجر جعفرين برا هر تركيا در باز بره نو بدره يعني بطبيعه الحال نو بدره تجبر ام هيفيوم ما جبه داره يعني زياره مدته زياره بكن او حتى مساله اقامته مبيس دبي انه شش مان افكرتي عفرين الرابيه جشتي بر او بفيزا هوتي اقامه خو چه كري بخلكه خو خدانه خو العفرين هنا كانه باولي كوريا وان بك جبر عفرين روشا وان خراب يعني تدي هر قرارنا درد خلنا یا سو نتشتکو مال و ملکه خو زید استینن ایراده چته زید بن فزاری که خلوره آلیکاریا وان بکه اونا کامل سر لنگه خوابس کنن اقامه بیشش مها اوجی زحمته و جوازه سوری بر 2 سال نیوای یعنی زور زحمت به یعنی دنگه ما بگینن حکومت کردستان یعنی بلکه یعنی آلیکار به روشا عفرین به جاوه که دن لی بنره باور دکم لسرویه که کار دکن کو پروبلم و پرسکریجی چاره سر به مسئله اقامه دو باش بو بریارک درخستن کو اقامه سر چویه 6 ماه دریج بکن افجی ریا که باشه گاوا دویم هیوید کم اقامه دنجی دریج بکن ویزا جی بدن کسی کش در متن نداری گلک سپاس سیاست مدار و مافناس عدنان مراد مولوتوف زور سپاس